Birin Türk literatürüsem adılanmışımın adılansa bıraşımın rendesesin. Gerekmeli literatürüsünde halihi vıtri buldarulıq tapxırı birin bide malagayra. Bir temdirlikini gözümde klarap porhal. Acapışa vallide şidnizem vallide piyasısem şirapır, romansem şirapır, pavissem klarapır. Sava janrınçete birinin detelerin mayzem bur şaviyeni bile tutar literatürün şaman bide padırdas kilet haberni yoldaşamara. Шешпелмиши ячелле премии лауреатне, шваш культурин тавативишле ишшенне Ренат Максумович Харис поэта. Был тудar халық поэча, биде Осло, биде Шаврынжулла, чваш шелхине шабдери хисепленекен, чваш шелхи бете бурчухне, камали бурчухне, калашмата үргенмен Ренат Харис поэтаман Манбабал пертандаш, еппинде дагар херх пармашулта шурална. Ондан бір виштват уйхмаларах. Был пинде дагар херх пармашулхи май уйханче шурална. Шавн пата шугуны tutсахтара пар халанча хепрте мише кунгайла. Шугу уйханчеримик кемрче шешпел мише шуралнаран бала шаршерим шул тулдардыне шешпел театрда палыртырмырда. Онда был биде вайласмах тухсагаларя. Он смах не пыртяхи протесе, он смах шуган улахне, смах шушне ширптыца пыныне, першухшпа пыныне он камаля. Шавна педем хала шупса, етлери протесе. Ренат Харисен собисем, поемисем, тухсадраше кашни шулах. Чвашрата, он кнеги впечатления, он кнеги мускаврата, шул зеренден пеке впечатленца тратил. Россия Федерация патшалық перемен лауреатша, каларымде тутар халық поэзия жанрынче, биде пулдарулла эшлет, пурнышынче вылынте явапла эшсенче эшлена, культура министрин шуме пулна, комсомол эшенче эшлена, партия эшенче эшлена, писатель сен журналин, казанутлары ятла журналин тип редакторы бұл сашлене нумай вақт куши. Шау Ренат Харис пара бире коллег чваш сеня. Шабдери хизеплет. Чваш теми пеле унан сабвиземде биде нумай. Пешвюшке кук ятла завиневал. Петру хузангая халалана калапар. Нарспи яреве ятла собара коллег был Елчик районче школда веренне майбеле, шамрк чухняш. Ну, школа шоли сенчи ача полный чухня. Хэч ваш харачи пеле тушла полный ишничен был пите тепленчер закдартна. Шамдан да гиле тиден онан чваш сене хиплес турдаме. Кунда был каштин шулах теми чохучен килжатрат. Пөсөк эштават халыксын тушлыхне шерплетес яне беле. Көбөлченде бол берін хисеплі Ренат Харис.